danas samo premijere, i to premijere o najnovijim i najskupljim automobilima, ali i nekim polovnjacima koji su posljednji primjerci svoje vrste. Ovo je inače prvi ikada BMW koji je dizajniran u potpunosti na računaru. Ovde je motor sa unutrašnjim sagorevanjem izvađen i umjesto njega je ugrađen električni motor, a u prtljažniku se nalazi baterija. Kakva su vam prava ako kupujete polovni automobil od nekog ko je nesavjestan trgovac koji pokušava da vas prevari? Mogu da zahtevam da se popravi, da se otkloni o trošku prodavca. Šta ako on to neće? Sad zavisi iz kog razloga on to odbija. U Novom Sadu nas očekuju dani električnih automobila. Znači, to će biti sajam električnih automobila? Da, ali i malo šire od sajma. Od Toyote se očekuje da ima hibride, ali ovo ovde je plug-in hibrid i RAV4 nam trenutno omogućuje da vidimo koja je razlika između te dve na izgled slične tehnologije.